Kanitha wa PCA bururi-ini ni wambiriirie kambi-ini ya kuhanda miti milioni 1 guku makiuria arumiriri ao kunyita tabarira ino mbaru. Umuthi ni otwa launch a million trees planting ati ni tukuhanda miti milioni 1 ta kanitha wa Presbyterian. Akiaria hindi ya kuruguria uhandi uyu wa miti, moderator wa PCA augite ati negutigirira ahunjia othe hamwe na etikia a kanitha uyu ni mahanda miti 10 hindi ciothe mari na igongona. Every occasion ya twi nayo tukahandaga miti 10 na nikyo riu kuria guothe moderator athiaga, kuria secretary general athiaga, kuria presbytery ithiaga, ona deputy secretary general kuria athiaga, ni mathi after the occasion ni mahandaga miti 10 nigetha tuhote guturia environment iri njega. Professor John Mogania niwe mwandiki mukaru wa kanitha wa PCA na augite itemi ria aria akuru kuhanda miti ni ta thinjo mararuta hari mbeu njithi ni undu wa wanangiku wa miti magetha uboco. The trees we plant now, most of us your parents or not harvest them, but you harvest them, you youth. So plant the trees that you use in the future, even as we do tree planting to apologize to you. Kamugunda gaku urakahana ri ukongerere miti 10% of that mugunda ri uikire miti nikyo turahanda miti macukuru-ini tukahanda miti micii itu migunda-ini itu nigetha o mundu akoro ni ahandite gacunji kamwe ka miti nigetha tukoragwo na cover njega ya miti. Ikinya riri ria kuhanda miti guothe bururi-ini ni ria gutigirira ati gugikinyiria mwaka wa 2022 bururi ni wakorwo na gicunji kia 10 hari 100 kia mititu. Ni itemi ria mukenya o wothe guku bururi-ini gutigirira ni ahanda muti niguo kugitira maria maturigicirie. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiambu County, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.